Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mu twumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mu twumvira kuri FM 104.3 mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu c'amakuru westatu akaburungu radio yacu voa.com. Mwiriwe neza nshuti mwese namwe yakunze radio ijwi ry'Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije. Ikaze mwese mu kiganiro muri sanga. Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'Amerika. Ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranyi aho bitatura. Ndi hano Kampala Uganda. Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze urararitswe buri munsi saa 10. Ikiganiro muri sanga inyuma yaho twigoro twari twatanguwe n'abaganga bakomoka mu bihugu vyo muri Afrika yo mu karere k'ibiyaga binini Burundi, Rwanda na Republika ya Demokarasi ya Kongo dufatiye igihe kirekire tutarashobora gushika ku mugambi wo gushinga ivuriro mu buseruko bwa Kongo aho abarwayi bakeneye kwitabwaho mu buryo bwihutirwa bonyarukanwa kwa muganga. Umwe mu baganga bari bafashe iya mbere muri uyu mugambi yahisemwo gutangura kwihweza ubundi buryo bwo kurangura uyu mugambi. Dr. Salomon baravuga avurira mu bitaro vyo mu gihugu cy'u Suisse ari nawe yari gufatanya nabo bandi baganga mu Burundi no mu Rwanda yahisemwo gukorana n'ibiro bijejwe kugarukira imbabare Croix Rouge. Umugambi nyamukuru nk'uko tubibwirwa na Dr. Salomon baravuga ni ugutora uburyo bwo garukira abantu basinzikajwe n'ivyaduka hamwe no kwitaho abarwayi bakeneye kubona muganga mu buryo bwihutirwa. Uyu mugambi uzoshirwa mu ngiro mu gushinga ikibanza co gutabariramwo abantu ku cicaro c'ishiramwe Croix Rouge biri muri Kivu yo mu manuko. Abatunganije uyu mugambi bazokwakira n'abandi baganga basanzwe bakorera muri ako karere bazoba bashaka kwifatanya n'abandi mu kugarukira no gufasha abanyagihugu bo mu buseruko bwa Kongo hamwe no mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi turi kumwe na Dr. Salomon baravuga agiye kutubwira idonido uyu mugambi. Muri neza Dr. Salomon baravuga. Dr. baravuga mratwumva? Na mahoro mwiriwe neza. Mukomere turaho usibye imvura na neje bitumereye nabi hano mu Busuwisi. Yaho birabakarira n'akabihona kama ari kenshi na neje cyane cyane. N'ubukonje bwatangiye rwose ubu ngubu dutangiye kwambara nk'abashumba. Twibaze ko mu bimenyereye muzoshobora kumenyera ivyo bihe. Yewe ngo akabi kamenyerwa nk'akeza nta kundi twabigenza. Nivyo. Nashaka rero tuje kubunzi w'ikiganiro cyo munsi ubwa mbere na mbere mutubwire icabatumye mufata iyo ngingo yo gukorana n'ibiro Croix Rouge vyo muri Kivu yo mu manuko. Icyabiteye ahanini muribuka ko mu biganiro twagize mu minsi yashize twari twagerageje kuvugana n'abavandimwe mu Rwanda i Burundi muri Kivu ya ruguru kugira ngo dufate akarere k'ibiyaga bigari Grand Lac bijyanye n'imishinga yahozeho kera CTGL tuvuga duti turebe ko twaheraho dukora ikintu kizima gisubiza ibibazo by'abaturage vuba kandi bumva bakeneye. Nuko ubwo byaje kugeraho mbese dusanga harimo inzitizi zitari nkeya cyane. Iyo habaye ibibazo hagati y'ibihugu usanga abantu bagombye gukora umushinga uhita uburizwamo. Nuko duhita tuvuga duti nta kundi twabigenza, ntabwo twabihagarika, ibintu abantu barabikeneye, ariko tugomba gushaka ubundi buryo bwo kubishyira mu bikorwa.
icyo gihe rero nibwo nafashe contact na perezida wa Croix Rouge w'umuryango uharanira uburyo yabyita w'abatabazi ba Croix Rouge bo muri Kivu y'Amajyepfo, mvugana nawe ndamubwira nti byaba byiza tugerageje gushyiraho igikorwa cyerekeranye no gutabara abaturage, baba abahuye n'ibibazo by'umutigito w'isi, baba abahuye n'ibibazo byo kurohama, tuzi ko muri Kivu abantu bakunze kurohama, haba abahuye n'ikibazo cyerekeranye rassemblement de terre n'umuriro des incendies. Nuko turavuga duti tuvuye kuri ibyo ngibyo tukareba ko twashyiraho n'ikibazo cyo kwa muganga nyakuri, kubera yuko muri Kivu ahanini tuvuge nk'ikibazo bita la banque de sang, donc kugenda abantu bakaba bafite amaraso bashobora guha umuntu yakeneye bibaye ngombwa vuba vuba, batagombye gutegereza ngo bajye guhamagara umwana w'umwuzukuru weza kureba niba bashobora guhuza amaraso. Avuga duti ibyo byose tugerageze kubishyiraho dukurikije mbese umushinga uburyo twari twarabitekereje n'abavandimwe i Burundi no mu Rwanda. Ubwo perezida Croix Rouge yabyakiriye neza cyane, amaze kubyakira neza mu gihe kubera ko nari maze igihe mbitekerezaho naragerageje no gushaka amakontakiti n'abantu bashobora kubidushyigikiramo, vuba vuba byahise bigenda vuba vuba. Ubu twohereje za ambulance zamaze kugera i Bukavu, twohereje imodokari z'abasaperi pompier, amakamyo n'ibikorwa byose byo gufasha abantu kuzimya umuriro, gutabara abantu bari guhira mu nzu, gutabara abantu bari kurohama. Bamaze kohereza ibikoresho bimaze kugera muri Kivu. Ubwo nkeka yuko mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha, ni ukuvuga ejo bundi nko mu kwezi kumwe n'igice, tuzaba turi kugerageza kubitangiza mbese, ariko ni ugutangira buhoro buhoro bitewe n'uko ibintu byose ntabwo bizira icyarimwe. Tuzabitangira gutya ariko ndumva twarabigezeho. Ku bantu bariko barumviriza ikiganiro, aho ibiro vy'ishirahamwe Croix Rouge muri Kivu y'Epfo biri muri territoire iye? Iri mu mujyi wa Bukavu. Icyicaro cya Croix Rouge ya province muri Kivu y'Amajyepfo iri mu mujyi wa Bukavu, niho mbese tuzatangirira, ariko dufite gahunda y'uko tugerageza gukurikiza igitekerezo twabitangiranye cy'uko Croix Rouge noneho yo muri Congo yajya ikorana Croix Rouge y'i Burundi igakorana Croix Rouge yo mu Rwanda, kugira ngo bya bindi twatekereje by'uko umuntu ukeneye kuvurwa byihutirwa akaba adashobora kubona abamuvura mu Rwanda, cyangwa ukeneye kuvurwa muri Congo ntabona amuvura, tukaba dushobora kuganira na Croix Rouge y'Abanyarwanda ikadufasha kubona ibitaro mu Rwanda byakwakira umuntu. I Burundi naho akaba ariko bimeze, muri Bukavu akaba ariko byagenda, muri Nord Kivu bikaba ariko byagenda. Dr. Salomon, kugerageza gukora ibyo twari twatekereje ariko bifatiye kuri Croix Rouge none. Dr. Salomon, baravuga hari abantu bashobora kwibaza ko mushobora kuba muri ko mukora igikorwa coba gikwiye kurangurwa na leta ya Kongo. Abo mubabwira iki? Burya yewe bitewe n'uko ntuye mu Busuwisi, nkaba ntuye no mu Birigi, nkaba mbona uburyo ibihugu by'ino bikora cyane. Croix Rouge ni abantu batabara abantu bose bahuye n'ingorane, ari abaguye mu bibazo by'intambara muri Kongo zirahari nyinshi cyane. Sinzi niba leta ya Kongo isubiza ibibazo by'abaturage bose bari mu bibazo by'intambara. Ahabaye umuriro, sinzi niba leta ya Kongo ijya kuzimya umuriro ahantu hari kwaka umuriro, hari mu masoko, hari mu mazu y'abantu, ibyo simbizi. Abantu barohamye, icyo nibuka kimwe nuko muri 2019 mu mwaka wa 2019 hari abantu bagera ku 1000 baguye mu kiyaga cya Kivu. Perezida Tshisekedi aravuga ngo arabafasha, ngo arabatabara, ariko kugeza ubu kuva yabivuga ntacyo nabonye. Ubu icyo gihe rero kuri giye gutegereza ko leta ari izakora ibintu, icyo gihe kwaba ari ugutegereza uruhara rwa Croix Rouge rurazwi. Uruhara rwa Croix Rouge rurazwi. Icyo mvuga ni igikorwa mwebwe muri ko murakora n'abandi muzokana abanyekongo ku giti cyanyu. Ku giti cyacu ubu ngubu ndavuga nti ndaba ndetse ijya abantu bikorera ku giti cyabo, mbanze nkorana na Croix Rouge, tubishyireho mu rwego rwa Croix Rouge, noneho abikorera ku giti cyabo nibumva hari icyo bashobora kuza bagafatanya na Croix Rouge y'igihugu bakomokamo, tujye dukora gutyo tujyanye na Croix Rouge, nibyo byiza. Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika isameranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Turi kumwe na Eric, umunywanyi w'iradiyo ijwi ry'Amerika. Muri aho Eric? Turakomeye.
muri hehe? ndi Masisi muri Kongo. Masisi, murafise ikibazo canke iciyumviro muterera? Turi kumwe na Dr Salomon Baravuga ari mu gihugu c'Ubusuwisi, akaba afise umugambi mwiza cane rwose ku ntara yo mu buseko bwa Kongo, aho bazofasha abanyagihugu bakeneye kubona abaganga mu buryo bwihutirwa, eka n'abantu bose basinzikajwe n'ivyaduka. Duga kw'ijambo ikibazo c'imviro. Ikibazo namubaza ni ukubera ino muri Masisi ino muri Kongo muri Nord Kivu usanga ahanini agamanitse gaswareza n'igasidaza rero agakurikirana nduzi kimenyane mbigagere ku mbabare zose. Namubaza biterwa n'iki? Alo? Ntabwo numvise ikibazo cya Eric neza. Eric, egera telefone uvuge utomoye kugira yumve ikibazo cawe. Ikibazo kigufi, duga kw'ijambo kandi. Nabazaga gutya, ese ni kwereki agamani kari gukora ruje usanga hanini kari gukora hanini ku kimenyane? Impamvu ngo kuba ruje ikoresha ikimenyane? Ico nico kibazo cawe. Yego, ico ni kibazo urabona, ndagira ngo usubize rwose nkitangiriye itama. Yentuye mu Busuwisi no mu Birigi, nageze mu Burayi muri 89. Ku buryo rero imikorere yo mu karere k'iwacu ntabwo nyizi cyane, mba nzi abantu bayobora hana ariko ntabwo mbazi uburyo bakora. Icyo gihe rero ntabwo ushobora kurega umuntu ngo wakoresha ikimenyane kandi ntabizi. Icyo gihe naba ndi kukubeshya. Gusa nyine yewe muri gahunda y'umushinga dufite wo gukorana Croix Rouge, turateganya gukorana n'abandi bantu mbese abo bita abapartenere, tuzajya duterana inkunga, ari Abasuwisi, ari Ababirigi, ari abandi bose nzagerageza kubona, kuko ubundi yewe nshinzwe porogaramu za Croix Rouge ya province ya Sud Kivu zose, njyewe ubishinzwe. Na niyo mpamvu muri izo porogaramu harimo iyo porogaramu ya sante, hakabamo porogaramu yo kurwanya insandi, ni ukuvuga imiriro, kugerageza kurwanya, murabona nka cya gihe ikirunga cyarukaga Igoma abantu bagapfa bakabura iyo bagana. No Croix Rouge ikagerageza gufata akazi kayo ikagakora uko bikwiye, nk'uko njye mbona za Croix Rouge zo mu bindi bihugu zikora. Icyo gihe rero bitewe n'uko nabonye muri Croix Rouge bafite ubushake bw'uko twakorana, tukagerageza gushyira ingufu hamwe, tukagerageza guhuza amakontakiti dufite hirya no hino. Ntabwo nabakatira urubanza ngo bakoresha ikimenyane kandi nta gihamya mbifitiye. Gusa nyine kubera ko uri aho ngaho buri ushobore kuba ifite gihamya ariko gihe ntayo mfite. Ikindi umuntu yokongera ko nuko Eric, nuko ishirahamwe Croix Rouge ari ishirahamwe mpuzamakungu rifise icubahiro cyinshi cyane rwose mu bihugu byinshi cyane rwose. Ivyo rero akaba ari ibintu umuntu rinda gutohoza atakwemeza ko ishirahamwe Croix Rouge rikoresha ikimenyane. Reka duhe n'ijambo kandi undi munywanyi w'iradiyo Ijwi ry'Amerika, Manazi. Mwiriwe neza? Yalo, Manazi, mwatwumva? Ndabumva neza. Muri hehe? Kubumva nta kibazo. Muri he, duga kw'ijambo ikibazo cy'imviro mutangwe mutubwiraho muri? Ndafite ikibazo nifuza kubaza uwo muganga. Yego. Ikibazo namuha ni ukubera iki abaganga benshi uretse bya Croix Rouge cyangwa se nk'ibitaro byigenga cyangwa se ibitaro bya leta usanga bashyize amafaranga imbere, nk'umurwayi akaza aho kugira ngo bamwakire bamukorere premierese bamuvure, noneho baze kubaza iby'amafaranga nyuma bagasaba amafaranga mbere yo kumuvura cyangwa se mbere y'uko bamwakira, mbere y'uko bamupima bakamusaba amafaranga. Icya kabiri nashaka kumubaza, umuntu akeneye kwifatanya n'uwo muganga ni ibiki bisabwa kugira ngo abe yakorana nawe bafatanye akazi nk'ako ngako ka Croix Rouge?
duga kwijambo Dr Salomo baravuga. urakoze cyane muvandimwe, nagira ngo mbaze ngushimire ibibazo by'ingirakamaro ubajije. Nuko bwana Frederic ntabwo yabivuze, ariko ubundi ndi na consultant muri za droit de l'homme, ndi mu bantu baharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Ni akazi nkora hano mu Busuwisi, nagakoze mu Birigi, nkajya nkomeza no kugakora muri za Washington. Nabashije kunyarukirayo kuko ntabwo nabona amafaranga najya ntanga mu madege n'amahoteli ku isi yose, ariko ngerageza gukora ibishoboka mu Busuwisi no mu Birigi na Union Européenne. Bityo rero icyo kibazo cy'ubuzima bw'abantu, uburyo umuntu agenda akavurwa kubera ko afite amafaranga make, kugira ngo nguhumurize, nanjye nahuye nacyo ndi umwana mutoya ntaragera i Burayi. Ibyo rero niba nariyemeje gukorana Croix Rouge kugeza ubu, nkagerageza kuzana ubundi buryo bwo kureba uburyo abantu bakora, nkurikije jewe experience maze kubona hanze, hashize imyaka hafi 40 mbi Burayi. Birumvikana yuko mfite gahunda kandi n'umuyobozi mukuru wa Croix Rouge, perezida wa Croix Rouge, dukorana, dusangiye ibitekerezo. Burya ngo inzira igira aho ihera, tugomba kugira aho duhera kuri icyo kibazo, tugomba gukora aho duhera, kugira aho duhera. Niyo mpamvu navuze nti turahera muri Sud Kivu, turebe ibyo dushobora gukorayo. Rwose uhumure, muri gahunda dufite twumvikanyeho na perezida wa Croix Rouge n'abaparteneri turi gukorana, ibyo bintu turagerageza kubikoraho. Tuzi yuko biriho, tuzi ko umuntu bamwe imiti kubera ko adafite amafaranga, ibyo turabizi. Kandi mu kazi kacu ntabwo turi abacuruzi. Umucuruzi ashobora kunyima igipande cy'inyama kubera ko ntamwishyuye, ariko ntabwo nakwanga kuvura umuntu ngo ntabwo atamaye amafaranga, kuko n'ubuzima bwe buba buriye, umuntu aba ari gukinisha. Ibyo ni ibintu mparanira rwose buri munsi, uhumure. Gusa nyine nkeka yuko ikibitera aho ngaho muri ako karere kacu, buriya ni ukubera ko abantu baba bavuga bati natanyishyura ntabwo uzanyishyura. Nko muri Kongo tuzi neza yuko abantu badahembwa. Icyo kibazo ni ikibazo gikomeye, ndi Croix Rouge icyo kibazo turi kugitekereza, turebe igisubizo twagitangaho. Akabazo ka kabiri, ikibazo cya kabiri uravuga uti twabigenza dute kugira ngo dukorane. Ndakeka yuko ushobora gusiga ibikuranga kwa Frederic turaganira cyane, turahura cyane kuri za telefone, bitewe n'uko ari muri Amerika, agenda i Burayi ni kure cyane ariko turaganira kenshi cyane. Icyo gihe rero nazaguhamagara tukavugana, nkumva mbese uburyo bimeze, ibitekerezo byawe, gahunda ufite, akarere urimo, uburyo twahuza ibitekerezo, tukareba uburyo twabigenza. Burya dayere ndagira ngo nshimire ijwi rya Amerika, kuko ndumva twungutse umuvandimwe, tuzafatanya urugendo ndakeka nagushubije ibibazo byombi. Reka dusabe umufasha wo turiko turakora kugira ngo yandike nimero za manazi, hanyuma tuzoziha Dr. Okay, merci beaucoup, murakoze cyane rwose. Yego, reka duhe n'ijambo wundi bunywanyi radio ijwi rya Amerika, Norbert. Mwiriwe neza? Karame. Muraho murakomeye? Muraho murakomeye. Yego, muri hehe? Turi mu majyaruguru y'u Rwanda, mu karere ka Rulindo, ahantu bita Buyoga. Ni byiza cyane rwose. Murafite ikibazo, murafite icyumviro? Dufite ikibazo n'icyumviro. Ni byiza kuba haragiyeho uwo muryango, ariko se nk'ibi bihugu wenda byo muri South Africa, Croix Rouge k'abaganga bakiri bakeya, harakorwa iki kugira ngo wenda babe bakwiyongera? Twumvise ikibazo cya mbere, urafite ikindi kibazo? Ndi kubaza ni byiza kuba haragiyeho uwo muryango bari no kuwushinga pe, ariko se ko hakiri abaganga bakeya, ni gute bakora uburyo kugira ngo biyongere gute? Reka gusubiza inyishu. Ikibazo cyerekeranye n'abaganga, ari abaforomo, ari abadogiteri, tuvuge n'abariya b'abakene babandi bajya bakanda imigongo y'abantu bavunitse, hari n'abandi bitwa ergothérapeute, hari n'abigisha abantu kuvuga nk'abantu bakoze les accidents vasculaires cérébraux. Mbese urwego rwo kwa muganga, bitewe n'uko genda irimo, mbibona ku bundi buryo, ntabwo mbibona kenshi cyane kimwe n'uko abiwacu babibona. Abiwacu babona wa wundi ugutera urushinge, wa wundi ugushyiraho stethoscope. Yewe muganga mubona dans l'ensemble. Icyo kibazo kirahari cy'abakozi, kirahari cy'abantu bafite ubushobozi, bafite ubumenyi. Ariko rero mu byo turi gutekereza tuzakorana Croix Rouge, nabyo biri mu mishinga izagenda plus tard tugenda tuyishyiraho. Tugomba gutangirira kuri kantu gato cyane rwose,
kazatuma tuba plus credible, abantu batureba bakavuga bati ba bantu ibyo batangiye barabikoze, mbere y'uko tugenda tujye gushinga amashuri yo kwigisha abantu, kuko ibyo ngibyo ni amashuri kandi ibyo ngibyo bivuga ko za leta zigomba kugenda zikabigiramo uruhare. Kandi ibihugu byose ntabwo ari kimwe, twebwe muri Congo ntabwo bimeze kimwe no mu Rwanda uburyo amashuri yacu ameze, za East African Community muri za Kenya ntabwo ari kimwe no muri Congo. Birumvikana ko kubera ko ndi muri Congo nzagerageza gukorana n'abantu barahari abaganga muri Congo barahari, nuko badahembwa. Kandi burya n'abaganga benshi cyane b'abakongomani bari henshi cyane, barahari gusa nuko umuntu agera muri Congo ntibatuma akora neza uko yagombye gukora, abenshi tukisubirira hanze ukavuga uti abantu ntabwo banshaka. Abantu bagenda gutya bakavuga bati reka ngende ndebe izindi nzira nanyuramo, ntabwo ari benshi. Abenshi bararambirwa akavuga ati reka mbareke buriya bazageraho bakanguke. Nkange rero kubera ko ndi mparanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ndagenda ngakomeza nkabireba buri munsi bikandyaryata, nkavuga nti ngomba kugira icyo nkora, nta kundi byagenda. Uko bimeze n'abaganga tuzaforoma, tuzigisha abantu. Hari za gahunda nyinshi cyane ku byerekeranye n'abantu bafite ubumuga, bafite ibintu byinshi cyane, ni byinshi cyane. Norbert, murafite ikindi kibazo? Ikindi cyumviro mfite, ese nk'ubu ngubu wenda nibyo uri gukora muri Congo, ese n'iyi ntambara muri kubitaho gute abari guhura n'ibi bibazo nyine by'intambara? Nk'uko tubivuze, umushinga wacu ugiye gutangira, uzatangira ejo bundi mu kwezi kwa mbere, nibwo tuzazana n'abaparteneri tukabitangira. Ni ukuvuga yuko kubera ko Croix Rouge yo muri Congo ikora kuri buri province. Hari perezida Croix Rouge muri province ya Sud Kivu, province ya Nord Kivu, province, mbese buri province ifite perezida wa Croix Rouge yayo, noneho bakaza gukora akantu kameze nka federation. Nuko kandi ntawe ugenda ngo ajye ku butaka bwa mugenzi we atari uhategeka. Ni ukuvuga ngo twebwe turi muri Sud Kivu, ntabwo dushobora kujya ku butaka bwa Nord Kivu kugeza ubu. Urabyumva? Ariko rero ibintu byakomeye, akaba ari ngombwa yuko abantu bajya gutabara muri Kivu ya ruguru, bumvikana yuko batubwira nkange charge de programme nkabiganiraho na perezida tukareba icyo dushobora gukora muri Nord Kivu. Ariko kugeza ubu mu gihe ntacyo baratubwira, ntabwo dushobora kugenda muri stati za Croix Rouge ya Congo. Biratubuza yuko tugenda tukajya gutabara muri Nord Kivu, kandi hariyo Croix Rouge ya Nord Kivu ifite perezida wayo n'abasharge de programme bagomba kubikora. Reka sinzi niba nagushubije. Uranshubije, ariko hari n'ikindi kibazo mfite. Akabazo ka nyuma mushana Norbert, turabona hari abandi barindiye benshi. Yego duga ku ijambo. Hari ikibazo mfite, ese ibikoresho mukoresha ko bikiba bikeya, ubwo muzajya mubyitwaramo mute kandi ko ukenera kenshi amamodoka menshi, bizajya bigenda bite? Icyo kibazo ni ingirakamaro cyane. Burya ngo udafite amaguru ntashobora kugenda, ngo utagira ruseke ntabyina. Ariko rero niyo mpamvu perezida Croix Rouge ya Sud Kivu yarambwiye ati Salomo, kubera yuko umaze imyaka myinshi hanze, ufite abantu benshi twebwe tutazi, uhora n'abantu benshi, ugerageze kudufasha kugira ngo turebe ko twahindura imikorere yacu, ari ukubona ibikoresho, ari ukugira imishinga mishyashya yindi idasanzwe iriho mu karere. Ndumva niko kazi nshinzwe, ubwo nzagerageza kubishakisha, niyo misiyo bampaye. Igome tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika, turi kumwe n'uwundi munywanyi w'iradiyo yacu Twagira Yezu Marcel. Mwiriwe neza? Mwiriwe neza Frederic, n'umutumirwa wacu ndamusuhukije. Mukomere. Kandi mu kugusuhuza mbanje kugushimira, numvise imyaka umaze i Burayi n'uburyo uri kuvuga Ikinyarwanda mazina. Imana iguhe umugisha, kandi umuco wacu, umuco niwo shingiro ry'ubuzima bwacu rwose, warakoze gusigasira ururimi rwacu. Hanyuma mfite utubazo tubiri. Yego. Ikibazo cya mbere kijyanye n'ibi bikorwa mwari mwashatse gukora mufatanyije n'Abanyarwanda n'Abarundi, ariko kubera nyine diplomasi z'ibihugu ziba zitameze neza bikaza gukwama, ugahitamo gukorana na Croix Rouge yari hakurya muri Congo. Nakubaza nti ese nyuma y'ibyo bikorwa y'aho wenda bigendekeye kuriya,
nibura mu mwashaka gukorana nta n'uwigeze nibura yagushyigikira kugira ngo umusabe uri gushaka gufatanya na Croix Rouge ubashe kuba ari umusabe uremereye munini. Ikibazo cya kabiri, ibitaro mugiye kubaka hariya i Bukavu bizaba biri ku ruhe rwego? Tuzi amadistribute ibitaro bya distribute, tuzi ibitaro byo ku rwego rwo hejuru rw'intara, tuzi ibitaro nk'uko twumva za Faisal na za CHUK. Ibitaro muzubaka hariya bizaba biri ku ruhe rwego? Hanyuma ikibazo cya gatatu, kubera umutekano muke uba hariya hirya, nahise ngira impungenge, aho ubutaka muzubakaho ibyo bitaro buzaba bucungiwe umutekano ute, bizaba birinzwe ute, ku buryo kuko tuzi ibikorwa remezo muri Kongo ko birengwa ku mashyi, uburyo mbese aho muzaba muherereye niba muziyambaza leta ya Kinshasa kugira ngo nibura hafi y'ibitaro hashyirwe igisirikare gikomeye ku buryo bizabicunga umutekano ejo mutazisanga mu myaka 5 iri imbere mumeze nk'abaruhiye ubusa mwagosoreye mu rucaca kuko intambara zaharahirwa zimaze kurambirana. Ibyo ngibyo niba mwarabitekerejeho n'utwo tubazo nari mfite. Murakoze. Aguhinyisha ngufi. Murakoze bwana Marcel. Bon, ibibazo bitatu bifite ishingiro kandi biraryoshye. Bon, mu byerekeye no kuba umuntu yakorana n'abandi bantu ibintu bimaze kugenda, birumvikana ko kugeza ubu turatangiye natangiye na Croix Rouge nk'uko nabivuze muri introduction. Ndavuga yuko gahunda dufite kugeza ubu ni ugutangira n'umuryango mpuzamahanga wiyubashye. Ndagira ngo abantu benshi ntabwo babizi, ariko Croix Rouge ni umuryango wabonye Prix Nobel de la Paix inshuro 3 mu gihe cy'intambara. Ntabwo bayiha Prix Nobel mu gihe cy'amahoro, bayiha Prix Nobel mu gihe cy'intambara, kubera akazi baba bakoze kagaragaza yuko bari kwegera abantu bababaye kandi bafite ibibazo muri iki kibazo cy'intambara. Icyo ni ikintu cyangwa cyane tugomba kuvuga kugira ngo abantu bamenye yuko niba umuntu ari gukorana Croix Rouge ntabwo ugomba gutegereza yuko ibihugu biba byumvikana ngo utegereze ko umutekano uba uriho ngo ubone gukora. Twebwe turakora, haba mu gihe cy'intambara haba mu gihe cy'amahoro turakora. Donc icyo ngicyo rero umuntu wese wakumva yuko akeneye kudusanga kugira ngo dukorane, ntategereze yuko diplomasi zizagenda ngo zimere neza ngo abone akore. Twebwe Croix Rouge ntabwo ariko tumeze. Tuba tuhari ku rugamba, tumeze nk'abasirikare nubwo tutikorera imbunda. Donc icyo ni kimwe. Icya kabiri rero kubyerekeranye naho mbese urwego mbese institution tuzashyiraho izaba iriho, nk'uko nabivuze turatangira buhoro. Isuri isambira byinshi igasohoza bike. Ntabwo dukeneye kugenda ngo tumere nko muri Cote d'Ivoire bigeze kubaka ibitaro bimeze nka za Faisal, ariko bukeye habura umuriro, za kanseri zizamura abarwayi muri etaje ya 7 kugira ngo babageze irapfa, abarwayi ntibabagwa. Sinshaka kuzamera nk'abo bantu. Niyo mpamvu mvuga nti twebwe icyo tuzakora d'abord c'est la gestion des urgences. Ni ukuvuga ni ukuvura abantu babandi baje vuba bababaye cyane, bameze nabi cyane, ari abakomeretse, abahuye n'ibibazo, tukabafata tugashyiraho serivisi ya za urgence nziza cyane organize nk'uko ugenda mbikora hano. Niba hari abo twabashije gutabara, twabazanye n'imodoka, twabazanye n'ubwato, kuko tuzajya dukora n'abantu ku kiyaga cya Kivu, tukabazana wa muntu uri mu bibazo bikomeye cyane tukamuvana mu bibazo bikomeye, hanyuma tukamushakira ibitaro tugomba kumwoherezamo, akajya mu bitaro ari Croix Rouge imwohereje, akagenda ari twebwe twahamagaye tuvuga duti mudufatire umuntu twatabaye hano turamuboherereje. Cya kibazo bigeze kumbaza bati ni ukubera iki abantu banga gufata abarwayi kubera ko batabishyuye, turagira ngo tuzagerageze kukibonera umuti muri urwo rwego. Croix Rouge akaba ari izajya yohereza abarwayi iyo bagomba kujya, abatunyuzeho birumvikana. Donc icyo ni kimwe. Niyo mpamvu mvuze nti niba tugomba gushyiraho ibitaro, ibyo bitaro ntabwo bigomba kugenda ngo duhite tugenda twubake za radiologie, za gastroenterologie, usanga amaserivisi 1000 yagiye mu bitaro, ariko yose ntazakore, ntatange na za serivisi zijyanye n'ibyo abaturage bategereje. Turashaka gukora kaba gato ariko kagakora ibigomba gukorwa, kandi buri wese yahanyura akavuga ati nanyuzeyo bampaye ibyo nasabaga. Ku kibazo cy'umutekano cya gatatu, Dr. Salomon, ndabona akanya katujanya abanywanyi bashaka gushikiriza ibibazo n'ivyimviro ni benshi, mushikire ku kibazo cya gatatu yabaje.
icya gatatu nsa nkaho nacyo nagishubije ko yavugaga ati none ko hariya hari umutekano muke ibyo bintu mwabitekerejeho abantu batazabasenyera nsa n'uwagishubije avuga yuko twebwe Croix Rouge nta ruhande tubogamiramo ntabwo dukeneye kuba ngo turakwana politiki ya runaka ibyo ntabwo biriho perezida yaza akavaho akajyaho undi twebwe tuzajya dukora kandi umutekano w'ibintu bya Croix Rouge barasahura bagatwika ibintu nta muntu ujya utera Croix Rouge nta kibazo dufite kuri urwo ruhande. Reka duhe ijambo kandi rero Anselme Niyonsaba, mwiriwe neza? Mwiriwe. Muraho murakomeye, muri hehe ga Anselme? Ni mu Burundi. Ni vyiza cane rwose. Ikibazo cy'imviro turi kumwe na Dr. Salomo baravuga. Ego twaje kwakira cyane isi rya Amerika kwigora mukunda mukaduhamagara kugira ngo dutere izindiro byacu. Amasonga dushimira cyane uyo mutumire yashimye kugaragaza ko yo kwitangira agati na muntu kiremema muntu kuko uwo ari we wese ashobora kwiyumvira ko yo kwitangira mugenzi we cyane biba ibihe bigoye kuko twebwe mu bisanzwe mu Burundi igihe cy'intambara twaragiciyemo ibihe bitari bike mugaje we imvuze novuga kenshi nawe narabonye harabaye intambara cyane 93 kandi yari intambara vraiment ikomeye cyane rwose ikomeye mu gihugu cyo Burundi ariko mugabo kenshi twagiye turabona bamwe n'abandi cyane nk'uko nyene uyashimye kwitanga bicishije muri Croix Rouge bagiye baritanga nk'uko nyene za Croix Rouge za PAM za HCR n'abandi bashobora kugira icyo bafashije muri icyo gihe cy'intambara rero twebwe je nifuza kubaza ko kumenga muri Kongo amatwi adusumira ubunya ikibazo cy'umutekano ikibazo kigoye cyane rwose nk'uko wundi mu bandimwe yari koragishikiriza ni kuraba yuko aha hantu bashobora kuzoshira izo ntuzenya izo bitaro byabo cyangwe aho bazadufate bashize ibyo bikoresho byabo kugira ngo niburi bizokingirwe mugabo ico nibaza ko hariho n'ingabo dufate z'ubumwe bwa Afurika ziyemeje kugarukana amahoro n'umutekano muri Kongo je ndibaza ko nabo nyine boshobora gukorana uko bagiye kugarukana amahoro nawe akaca abikora nk'umuntu nawe nyine agiye ari bufashe icambu ciwe atahabogamiye abikore nk'umuntu nyine yagiye kugira ngo yitange mugabo ntagende nk'ugiye gukina politike kuko abantu bamwe hariho abakoreshwa ugasanga bagira kuba ibikoresho by'abanyepolitike kugira ngo bikundike umunyepolitike runaka ashikira ikintu runaka guca usanga aciye mu yo wundi muntu akagenda yambaye umwambaro wiwe mugabo ndani akavuga ko agiye gukora kugira ngo akorere ubuzima bwa kirema muntu mugabo agiye gukina politike rero je navuga ko ico ni igikorwa ciza cyane rwose mugabo nk'intererano nuko yobikora ataho abogamiye mu bijanye na politike ego ni nyishu Dr. Salomo baravuga ndashimira umuvandimwe inama ngiriye ko nagenda nambaye umwambaro wanjye wa muganga uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu nta ruhande mbogamiyemo nkeka yuko gukora muri Croix Rouge ni ngombwa ko umuntu agenda afungutse umutwe ntagende ari guharanira akarere aharanira ubwoko bwe nkeka yuko imyaka amaze i Burayi iyo nza kuba naragiye muri urwo rwego nkeka yuko nta na gato nari gukora i Burayi muri Afurika rero nkeka yuko cyane cyane mu karere k'iwacu ntabwo nagaruka ngo ngende njye gufata indwara ntigeze ndwara ngeze hanze ni Burayi turabirabura bake ariko ntabwo nagiye ngo ntangire mvuge ngo ngomba gukurikirana abirabura barimo nyavugana nabo ndagenda nkajya mu bazungu mu bashinwa hose mu karere k'iwacu ntabwo ariho naza ari ivangura ry'amoko ntigeze ngira mu kuva nabaho rero cyangwa ry'uturere n'ubu ibyo nta kibazo rwose n'amategeko ya Croix Rouge arabibuza umuntu ukorana Croix Rouge atangiye kuzana ibintu by'ivangura ry'amoko cyangwa ry'uturere nta kiyageraho baramwesana rero ndagira ngo nguhumurize rwose nta kibazo. Dr. Salomo baravuga mwavuze ko muzaba mukorera muri Kivu yo mu manuko kandi nk'ishyirahamwe muzaba mukorana ritarekuriwe gukora mu zindi ntara canke mu bindi bisagara nashaka mutubwire abategetsi bo muri Kivu yo mu manuko bobo muzokorana gute? Ubundi muri stati za Croix Rouge sinzi uburyo ndibivugiye mu Kinyarwanda cyangwa mu Kirundi
croix rouge sitati yayo muri congo bavuga yuko ari auxiliaire de l'etat, ni ukuvuga ngo ibi bintu leta itashoboye gukora croix rouge irabikora, irabyemerewe, ntacyo bayibuzaho. kandi leta yiyemeje kubafasha urwego urwo ari rwo rwose, ari mu rwego rwo hejuru mu bigo nasiyonari cyangwa muri province, abantu barakorana. Bisobanura yuko umuntu ntitwakenera urupapuro runaka gahushya kanaka, Kinshasa dushobora kugenda tukabwira ari minisitiri wa sante, ari minisitiri wa za infrastructure, umuminisitiri uwo ari we wese turagenda tukamubwira duti twebwe croix rouge dukeneye ibikorwa muziduhe dutere imbere. Ntabwo bazabitwangira, ahanini byinshi ntabyo tuzakenera kubasaba muri iki gihe, bitewe n'uko impapuro zose zarabonetse kuva kera. Icyo navuga, tuvuge nk'ubu hari guverineri wa Sud Kivu, rero nawe yashakaga gufata iyi poroje ngo ayijyemo, ariko twaravuze duti oya, ni ibintu bya croix rouge ntaho bihuriye na politike. Muri icyo gihe rero nkeka yuko agaragaza yuko nawe birakenewe, keretse umuntu ufite ubushake bubi, ariko kuvuga ko abapompiye badakenewe muri Congo twaba ari ukwirarira. Kuvuga ko abatabazi badakenewe bo gutabara abantu bahiriye mu muriro barohamye, ko organisation ya service za urgence zidakenewe, icyo gihe umuntu yababeshya. Bose nkeka yuko nta n'umwe udufungiye umuryango, bose baremera yuko rwose twaza tugakorana hariya muri Sud Kivu, ariko ni Kinshasa abo twakenera gukorana nabo bose ndakeka nta kibazo. Hari perezida national wa croix rouge, hari umushinga arawuzi. D'ailleurs uyu munsi bagiye muri assemblée générale nationale ya croix rouge Lubumbashi, ubu bariyo bagezeyo mu gitondo. Biri muri gahunda y'ibyo bari buvugane naho uwo mushinga tugiye gutangira muri Sud Kivu. Bisobanura yuko no mu yandi maprovince bari kuduhamagara, narababwiye ntoya muye mutuje, nshaka kugenda ngo niyishyire hirya no hino mu byo ndashoboye, mureke nkora ibyo muri Sud Kivu, nitwamara gukora ibyo muri Sud Kivu ibindi muzabe mutubwira bamaze kugira ibisubizo twerekana. Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo y'Ijwi ry'Amerika, turi kumwe na Innocent Nduwimana. Mwiriwe neza? Mwiriwe. Innocent, muri ahantu hari induru muje kure kugira ngo mushobore gushikiriza ikibazo canyu n'iciyumviro. Kome n'iciyumviro abone ikibazo. Muri hehe? Mu Kanyosha mu gisagara cya Bujumbura. Yego, tugakwijambo mu kanya gato. Icyo nabona bakwiye kugira n'ingoga bakaraba bagashinga iryo vuriro hafi na hafi, kugira abarwaye batagera aho bace kure na kure, kugira baronka aho bivuriza hafi. Kandi icyo cyiyumviro bagize yuko bosha ivuriro ngaho hagufi, iyo nk'umuntu agize ikibazo canke ingorane inyaruka croix rouge igaca imunyukana kuri iryo vuriro. Kandi urabona ngaho mu muho nyene mu gihugu kibanyi ca Congo nka Ebola, ingwara z'izibi n'ibitaro biri kure na kure. Twosaba nk'uko nk'iryo shirahamwe nka croix rouge ko ryogira nka vuba nyene rikubaka nk'iryo vuriro nyene, hama rikaza abanyagihugu bakoroherwa kuja kwivuza. Ico ni iciyumviro ciza bagize yuko kubogira nk'umugambi bakubaka nk'iryo vuriro, naco twobishima kweri kugira bagabanirize urugendo abenegihugu. Ico nico ciyumviro n'igitekerezo na interest. Urakoze Innocent Nduwimana. Reka duhe n'ijambo kandi Kwizera Lucky Ahmad. Mwiriwe neza Ahmad, urakomeye? Urakomeye. Ndakomeye Frederic, ndi mu majyaruguru Rwanda mu karere ka Ndumurenge wa Buyoga. Yego. Ndagira ngo mbashimire kuba mwadutumiriye umutumirwa muri croix rouge. Yego. Nene ikibazo ndagira ngo mubaze, ese ko yavuze ko ari mu Burayi, hari imishinga imwe n'imwe twagiye tubona yagiye itekerezwa igashyirwa mu mishinga, ariko ugasanga kuyishyira mu bikorwa bigiye bigorana bitewe n'ahantu runaka. Ese niyihe inspection cyangwa se coordination yagira igihe ataba ari kuri tere? Ese
nawe azaba ari kuri tere nawe ajye abikurikirana ibyo bikorwa. Ikindi kibazo namubaza, ese ibyo bikorwa bizaca bitangira ryari? Ese umuntu washaka kwifatikanya nabo yabigenza ate? yanyura hehe? Ese gicira ku myaka ingahe? Ni n'ibyo bibazo numvaga nshaka kubaza umutumirwa. Murakoze Hamada, reka bahe inyishu Dr. Salomo baravuga. Murakoze byerekeranye na coordination no kuba ndi i Burayi, nibyo koko maze imyaka 30 i Burayi ariko rero ndagenda cyane, njya muri Kongo hafi buri kwezi. Iyo byashobotse nshobora gufata indege nkagera muri Kongo, birashoboka cyane. Ni ukuvuga rero, ariko ntabwo ari igihe perezida Croix Rouge yewe bampaye aka kazi ko kugira ngo ngerageze kuba uhagarariye ibikorwa bya Croix Rouge. Hashize umwaka babimpaye, ubwo nkaba nshinzwe gushakisha abakorana na Croix Rouge bayitera inkunga mu bantu bo hanze, ariko kubera ko ndi hanze nkeka yuko nabikora cyane neza kandi kurusha umuntu wavuga ngo arabikora ari Bukavu. Ndabikora cyane mu bantu mfite ari mu Birigi, mu Busuwisi, muri Amerika, hirya no hino. Ibyo ndabikora kandi nkeka yuko tuzagera ku bisubizo. Kugira ngo ibikorwa rero bizagende, ntiyazaba ari imishinga natekereje i Burayi ngo nkayizana ugasanga ntaho ihuriye n'ibyo abantu bakeneye aho ngaho. Ntabwo ari igihe wabyifuje, ntabwo ari ibitekerezo byanjye nifuje gushyira mu bikorwa gusa. Perezida Croix Rouge ni umugabo amaze igihe kirekire cyane. Naje kumenyana nawe ku mpamvu ziturutse mu byago, ariko dusangira ibitekerezo, dusangira n'imishinga. Usanga ari umuntu twafatanya tukagerageza kugira icyo dukora. Bityo rero nkeka yuko Croix Rouge ifite n'abakozi kandi bari serieux, bari credible, batanzwe bakora nk'uko abantu bose babizi. Ntabwo bajya mu bintu byo kunyereza umutungo, ntabwo bajya mu bintu nk'ibyo. N'ubigiyemo icyo gihe baramwirukana, kuko hari image de marque Croix Rouge ifite. Prix Nobel de la Paix inshuro 3 mu gihe cy'intambara ntabwo ari umukino. N'ubu icyo ni kimwe, aho nta kibazo rwose. Naho kubyerekeranya bakwifatanya natwe, rwose turabyifuza cyane kandi turabikeneye. Binajyanye n'igitekerezo twavuze yuko bigomba gukorwa muri cadre regional. Donc Croix Rouge y'u Burundi, yo mu Rwanda, na za Croix Rouge zo mu burasirazuba bwa Congo bakagerageza gufatanya kugira ngo tujye dukora coordination ya santé sur le plan régional. Ni ukuvuga plus tard twazareba uburyo umurwayi yajya agenda akava mu Rwanda akivuza i Burundi, cyangwa se umukongomani akivuza i Burundi cyangwa akivuza mu Rwanda, bakagenda bajyanywe na Croix Rouge, umuntu ntagire ikibazo, haba mu gihe cy'intambara haba mu gihe cy'amahoro. Ibyo ni ibintu rero abantu, Abarundi, Abanyarwanda bashobora kumva yuko bashaka kwifatanya natwe. Birumvikana yuko ni uguha Frederic ibibaranga, telefone, email. Icyo gihe bikangeraho nkabahamagara tukivuganira, noneho tukareba ibyo bintu niba dushobora kubikora vuba no mu gihe kingana gite twabigeraho. Ni ngombwa cyane ko tuba twabanje kuvugana, nkagerageza kumva ibintu mbere yo kubwira ngo uze dukorane. Ntabwo wabwira umuntu dukorane utabanje kuvugana no ngo umenye motivation nk'uko babivuga iyo bari gufata umuntu mu kazi. Sinzi niba ndacuruje. Tukivuga ku byerekeye gukorana, Dr. Salomo baravuga murafite kandi umugambi gukorana n'abaganga bo muri iyo muri icyo gisagara cyangwa muri iyo ntara, intara ya Kivu y'Epfo. Abo baganga bo muzokorana gute? Nk'uko nabivuze mu kanya, tuzatangira dushyiraho icyo bita na banque de sang. Ni ukuvuga ni ahantu bakora collecte y'amaraso, bya bintu byo kujya kubwira abantu bashaka gutanga amaraso bakayatanga. Tugashyiraho laboratoire, tukagerageza gukora analyse y'amaraso, niba nta ndwara zandura zirimo, kugira ngo tuyabike muri za frigo, hagira umuntu uyakenera bakayamuha. Tuzi ko hari ahantu hari amaraso akenewe, abantu ntibakajya bakenera kujya guhamagara abuzukuru n'abana abandi bose kugira ngo umurwayi bamuhe amaraso. Aho ngaho rero abo barwayi, abaganga bari mu karere, abafite ubumenyi mu rwego runuru, tuzagerageza kubahamagara, dukora icyo bita la mutualisation des compétences. Icyo nshaka kuvuga aho ngaho ni uko umuntu ufite ubumenyi buhambaye mu rwego runuru rwo kwa muganga, ari Umurundi, ari Umunyarwanda, ari Umukongomani,
twebwe tuzajya tubahamagara muri Croix Rouge baze dukorane, niba bashobora gukorana na Croix Rouge nk'abavolontaire tukabyumvikanaho, niba ari abantu bashaka gukora bahembwa nabyo tukabyumvikanaho, tukamenya le contrat tugomba gukorana nabo iyo ariyo, le cadre juridique bakorana nabo tukamenya ibyo ari byo. Ibyo biri mu bintu nabyo ndi gutekerezaho mfatanyije na perezida wa Croix Rouge. Ndakeka niyava Lubumbashi tuzabiganiraho neza ku buryo burambuye, mbere y'uburyo twategura inyandiko twashyira ku murongo yo kubishyira mu bikorwa. uri kuvuga kandi ku byerekeye gukorana n'abaganga bo mu Burundi mu Rwanda, hariho nk'abaganga babiri mwari mwatanguranye projet ya mbere, aho navuga Dr Sylvain n'uwundi wo mu Rwanda. hari uruhara bazogira muri iyo projet yanyu nshasha, muri uyu mugambi wanyu mushasha? Birumvikana bitewe n'uko twatangiye igitekerezo turi kumwe, twari babiri. Donc ni Dani, ni umufarumasiyen, akora imiti akanayigurisha. Ikibazo cy'imiti mu karere kacu murabizi yuko ari ingorabahizi. Imiti myiza abantu bayibona ni bake cyane, ariko Dani tuzi ko agurisha imiti myiza cyane. Yashyizeho n'uruganda rukora imiti kugeza ubu mu Rwanda. Tuzi ko imiti yo kwa Dani ni imiti umuntu yakwizera. Birumvikana ko Dani ni umuntu ninamanuka ndumva nubwo nzamanukira i Goma, ariko ndumva azamuterera yambuka bita mu Bwirinzi, ndi mu karere bisobotse twavugana, byaba bishoboka ko yakwambuka tugahurira iriya hakurya tugahura. Donc ibyo ni ibintu tugomba kugerageza kureba uburyo tubitekerezaho, kimwe na bariya bavandimwe muri Kira Hospital, bya bitaro by'i Burundi. Nzi ko harimo abantu benshi bafite ubumenyi buhambaye, nka Dr Sylvain Nzeyimana bavuze, ni specialiste mu bintu byo gutanga inkiko, icyo bita la transplantation des reins. Donc umuntu yabuze inkiko bakabona uyimuha, Sylvain aragenda akayivanamo akayicomeka mu wundi kandi igakora neza, umuntu akamera neza. N'ubwo bushobozi rero, ubwo bumenyi buhambaye, n'abandi bari kumwe nawe mu bitaro bya Kira Hospital, ureka yuko ninamara gutangiza umushinga muri Croix Rouge zabahamagara tuzahure tubiganireho, turebe icyo dushobora gukora dushyize hamwe, bitume tunazamuka vuba burya, kuko umwana umwe si umwana, igiti kimwe cy'ishyamba. Numva yuko aribwo dushobora kuba twagenda vuba vuba, kuko buri wese ari Dani mu rwego rw'imiti ari kure cyane. Ubu ndagera ku rwego rwa Dani mu miti. Dr Nzeyimana niwe ndakeka PDG wa Kira Hospital kugeza ubu, ari muri gestion y'ibitaro, ari no mu rwego rwo kubaga, gutanga inkiko n'indwara z'inkiko, arabimetiriza cyane, abifiteho ubushobozi buhambaye. Ntabwo navuga yuko njye nabyize ntabyo nkora. Birumvikana yuko n'abandi bazagerageza, bakajya agenda akareba, agerageza gushyira experience hamwe, contact hamwe, yatuma tuzamuka vuba vuba. Ndumva koko igitekerezo twanabitangiye tubiganira kuri La Voix d'Amérique, ni ibintu tuzateza imbere vuba vuba cyane. Kandi Theo, bibutse inshuti mwese ko muri kumwe murabandanya kumviriza iradiyo y'Ijwi ry'Amerika isaminanira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Turi kumwe na Prosper Irakoze. Mwiriwe neza? Muri hega Prosper? Mwiriwe neza, muri hehe? Ni Kigali. Ni vyiza cyane rwose. Murafite ikibazo, murafite icyimviro? Turi kumwe na Dr Salomo baravuga. Ikibazo nari mfite, none ngo namukeneye umuntu afite ikibazo nawe. Dr Salomo baravuga. Message ntabwo namufite neza, biri gucika rwose. Sinzi niba yasubiramo. Ariko abaza niba ukuntu yoshaka kukubona. Nk'uko nabivuze, abumva bakeneye rwose ko twaganira tukungurana ibitekerezo, bagerageze guha nimero zabo na email babihe kuri La Voix d'Amérique. Icyo gihe njyewe nabibona nzabahamagara twivuganire, tugendeye uburyo twakumvikana. Ndakeka aribyo byoroshye. Ubu nimubwiye ngo ampe nimero, turi mu kiganiro kuri radiyo, ntabwo byashoboka. Ni byiza cyane rwose, inyishu itomoye. Reka duhe n'ijambo kandi Emmanuel. Mwiriwe neza? Emmanuel, muratwumva? Muri hehe?
numva sinzi ko ibirere bimeze neza. turiko turakumva. Akandi kazina kawe ninde? Ibirere ntibimeze neza. Numva by'amahereka. Baza ikibazo cawe mu kanya gato. Halo? Murashaka kubaza ikibazo, turakumva neza twebwe. Baza ikibazo. Ni utatwumva reka urafite ikibazo, urafite icyumviro, duga kwijambo. Reka ndumva telefone yawe itari kwira twumva. Twe turakumva neza, reka duhe ijambo uwundi munywanyi radio Ijwi ry'Amerika. Jean Claude, mwiriwe neza? Mwiriwe neza. Muri hehe ga Jean Claude? Mwiriwe. Muri he? Muravugana na Ngoboka Jean Claude, ndi mu Burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Ngoma. Ni vyiza cyane rwose. Ikibazo cy'imviro mu kagari ka Kirwa. Reka mbanze mbashimire mu kiganiro muri Isanga ko mwabitumiriye uyu mutumirwa. Yego. Ujejwe mu gutabara imbabare Croix Rouge mu ntumbero yo gushinga ikibanza cyane ivuriro mu buseruko bwa Kongo. Twishimiye cyane nkatwe nk'Abanyarwanda cyane cyane tubana mu gihugu cy'u Rwanda kuba hatumiriye umuntu ni by'agaciro gakomeye ukorera Croix Rouge aho ngaho muri ubwo buseruko bwa Kongo. Ikibazo cya mbere mubaza, akenshi na kenshi tugenda twumva ko mu gihugu cya Kongo hari ukuntu muri iyi minsi bitameze neza, hashobora kuba hari nk'abaturage bahatuye baba bari mu nkambi runaka. Ikintu cya mbere ndashaka kumubaza, ese haba hari icyo muri gufasha abo bantu? Kuko kuba tuzi ko ari umuryango utabara imbabare zibabaye, imiryango bashashe kuba nta kimubaza, hari icyo baba bari gukora kugira ngo batabare muri iyi minsi batorohewe n'imyivumbagatanyo irimo nk'intambara irimo muri icyo gihugu. Abaturage bahatuye hari ikintu bari kubafasha. Ikindi cya kabiri, Croix Rouge turayishimira kuba irakora na hano mu Rwanda tubona ikora neza, ndetse no ku isi twumva ko ikora neza. Ariko noneho ikintu nshaka gusaba uwo mutumirwa, ese haba hari abakorerabushake bari gukora hirya no hino muri icyo gihugu bareba uko imibereho imeze y'abo baturage bahatuye? Ikindi cya gatatu ni ukongera ubukangurambaga ndetse bakongera n'abakorerabushake, kuko ni bakeya cyane hirya no hino mu gihugu no ku isi muri rusange. Bashimira n'ibikorwa byiza bakora. Ni ibyo bibazo nabandajije umutumirwa mwadutumiriye kuri uyu munsi. Murakoze Jean Claude, reka abahinyishu. Murakoze bwana Jean Claude. Mu bakorerabushake n'abavolontaire uko mbyumva, nanjye ndiwe gaburya genda volontaire wa Croix Rouge, nta mushahara mbisabira, ibyo nkora nta mushahara nsaba. N'ubu nanjye nkorera ubushake bwanjye. Noneho rero ku byerekeranye n'ibibera mu burasirazuba bwa Kongo, niba tugerageza gutabara abantu bahari, nibyo koko niba ngira ngo ninamara kubona nimero yawe nzakohereza ibyo dukora mu burasirazuba bwa Kongo. Ni byinshi cyane, ari mu gihe cy'intambara, ari mu gihe cy'amahoro, dukora byinshi cyane. Imishinga ni myinshi cyane, ibikorwa dukora ni byinshi cyane. Biriya ruguru muri Nord Kivu nk'uko nabivuze kare, niba wakurikiye, ubu ngubu ni Croix Rouge ya Nord Kivu iri gutabara abantu bari kuba victime y'intambara y'imirwano ihabera. Ariko na Sud Kivu natwe hari imirwano, burya nuko batabivuga cyane, ntabwo babisakuza cyane, ariko muri Sud Kivu hari intambara ikomeye cyane ibera mu misozi ahitwa muri za Minembwe, hagati y'Abanyamurenge n'Ababembe. Hari n'imitwe y'ibindi bihugu nayo yaje kuzaza yivanga muri icyo kibazo. Ntabwo mbisubiramo, ntabwo ariko kazi ka Croix Rouge. Abanyepolitike barabishoboye, ibyo ni ibyabo. Nende mu bintu bya Croix Rouge ntabwo nongera kuvuga politike, ubwo nyanyivuga, ariko ubu nayo mvugira ahangaha. Ubwo rero bisobanura yuko Croix Rouge iratabara. N'ejo bundi hari amafoto bahoze banyohereza y'ibikorwa by'abantu bagiye gutabara abantu bari victime y'imirwano. Hari ahantu hari hahiye amazu, abantu batabaye. Hari ahantu ndakeka haguye imvura y'umwuzure rwose itwara amazu y'abantu, amabati araguruka. Croix Rouge yari yatabaye. Ibyo byose turabikora, ntabwo dukora ikintu kimwe, dukora ibintu byinshi cyane. Kandi koko bikwiriye ko abantu bikorera
publicité ubukangurambaga buhambaye kugira ngo usobanukirwe ko gutabara mugenzi wawe ntabwo bigombera kuba wambaye umusaraba utukura gusa. Buri wese twese twari dukwiye kuba Croix Rouge kuko niko abantu bashobora kuzatera imbere. Nkeka yuko icyo kibazo rero nta kibazo rwose kirimo. Croix Rouge ya Nord Kivu ndizera yuko ikora akazi, ntabwo nakubwira ngo ndabizi kubera yuko jewe ntafite contact na perezida wayo, nkora na perezida wa Croix Rouge ya Sud Kivu, niwe wampaye responsabilité yo kuba chargé de programme. Nkaba ngerageza gukora akazi nkurikije misiyo bampaye, ntabwo nshobora kurengera ngo njye muri Nord Kivu kuko ntabwo bampaye uburenganzira bwo kuhakorera. Mu kanya turasozera ikiganiro, ariko reka duhe ijambo umunywanyi Alex. Mwiriwe neza. Halo, muri he Alex? Halo. Oui, muri he? Alex ndi mu Rwanda. Yego, akandi kazina ninde? Nitwa Uwimana Alex. Yego, duga ku ijambo mu kanya gato ikibazo cy'imviro. Nagiraga ngo nshimire umutumire baravuga, mushimire ku bwitange agomeje kujya agaragariza abaturage bo mu biyaga baturiye ibiyaga bigari, by'umwihariko mu kwitanga mu gufasha anyuze mu Croix Rouge. ndagira ngo musabe ko bajya bagirana hariya za Masisi na za Walikale, kuko naho haba hari ibibazo byinshi, usanga hari uburenganzira bwa kiremwamuntu butubahirizwa, bakajya nabo bajya bagera bakareba abantu batesekera, mbega usanga abantu hariya bamerewe nabi, barabuze ibyo kurya, barabuze uburenganzira bwabo, ugasanga abagore nta burenganzira bahabwa. ndagira ngo nsabe nk'ayo miryango ya Croix Rouge n'iyindi miryango bajye bavuganira bari abantu kugira ngo bajye babona ubufasha. Reka ndabona abahe inyishu kuri icyo cyiyumviro mutanze, ndabona akanya kagiye mu kanya gatoya cyane rwose. Dr Salomo baravuga. Murakoze bwana, ndakeka icyo kibazo ni ngombwa cyane, ariko nk'uko nabivuze ni Croix Rouge ya Nord Kivu, kandi ntabwo ndagira na contact na perezida wayo kugira ngo anyemerere kuba nakorana nawe muri programme ze nk'izo ngizo, kuko Masisi, Walikale ni Nord Kivu. Nibyashoboka bakampa uburenganzira bwo gukorera muri Nord Kivu nzabikora. Birumvikana yuko ngiye je suis militant sans frontières, ndi militant sans frontières. Mu cyo gihe cyo bambwira gihe nagikora, gusa nyine ngomba kwibonera impushya kugira ngo ntishyira mu bibazo n'abantu basanzwe bayobora akarere. Iyo nta kibazo rwose, kandi n'ibibazo numva bifatika bikomeye cyane biri mu nshingano jewe nihaye nk'umuconsultant indépendant pour les droits de l'homme. Mu gusozera, Dr Salomon baravuga, hari intambamyi mwamubona kuri uyo mugambi wanyu? Kugeza ubu ndabona aragenze neza cyane. Ikibazo twari twabanje guhura nacyo, ariko twakiboneye umuti vuba vuba dukoresheje abo bategetsi, nk'uko mwatubazaga muti mukorana abandi n'ibiki byose byagenda bite. Hari twagize ibibazo by'uko amakamyo ya ambulance, amakamyo y'abapompier, imodokari za ambulance twohereje, hari ibikoresho birimo abantu bagomba gukoresha. No, abantu bari bagize gutya barabyifunga, barabitwara, barabinyereza, ariko twabashije kubigaruza. Maze kubigaruza, mbona n'umuntu wishyura les frais d'entreposage et les frais de transport, ibihumbi bigera kuri 25 by'amadolari. Hari umuntu wemeye kubyishyura muri Congo. Ndavuga nti rwose biragaragaza ko umushinga abantu bose bawishimiye kandi ko tugomba gutera imbere. Ni byiza cyane rwose. Hari undi muntu nawe yari yaduteye akabazo gatoya, ariko amaze kumva ko ibyuma bigiye kuza, bose bahise bavuga bati bati ni sawa rwose, ibintu bimeze neza, ubu abantu bose niba ari ukuri sindiza ndabona babyishimiye. Murakoze cyane rwose Dr Salomo baravuga. Ndashimiye cyane rwose abanywanyi b'iradiyo Ijwi ry'Amerika bose baduteye akamo ikanabumvirije ikiganiro. Turashimiye Engineer Cornelius, tukaba dushimiye na Nadia Taha yadufashe kwigiranya iki kiganiro. Turabifuje mwese amahoro n'umugoroba mwiza.